Assalamu alaikum hurmatly mekendешler жана Байтел каналынын катталуучулары. Бүгүн 8-август 2021 жыл Өзгөн мал базарындабыз. Бүгүнкү чыгарышта силерге чабараттардын, рабочаттардын жана ошондой эле кунандардын бааларын билип берген аракет кылмакчыбыз. Андыктан биз менен бирге болуп, лайк басып, колдоп туруңуздар. Азыр базарда эң кызуу баалыктар мына ушул кунан болуп атат. Мына ушул кунан 700 миң сом кеми бар деп, азыр базар 400 миң сом берип атат. Андан кийин 450 миң сомдон ылдый бүтөбү деп сурап атышат. Өтө жакшы кунан экен, мойнунда бою 1.70 чыгат экен бою. Мойнунда да аябай жон тике кунан экен караңыздар. 700 миң сом кеми бар деп, базар 400 миң сом уже берди. 400 миң сомго берди экен. Бұл жерде азыр баалда, ушул жерде агалар өзүнүн баарын кызыктырып турган кунан ушул болуп атат азыр. Өтө сонун кунан экен жана. Bir göçetip koyalım. Şu tepte nemin atlardan sırap üteyle hancıdan buluyorlar. Kaç olsa kattı? 400. Yaşıcı? İkası iken. Ulak yürü. Ulağına salınlık. Ulağına salınlık. Yürü daha boylu iken ne görürsün? 400 ming so'm. Mirzakelin atı. Qancha surachat aka? Sırayla hazır geldik dediler. Nomer aytып qo'ysiz, jaqtirib qolganlar bo'lsa. Nomerim qanchalar aytib nomerim qanday telefon deysiz. Siz emel turing, hozir bu jaqdan da so'rab turalım. Qancha bo'ladi aka? 140. 140 ming so'm. Jashicha? Bishti. Qancha euro o'tadi bozor? 100'ge vermediniz. 100 mingga berilibdi. Bularga çalgan? Yaş. Benim yürüyüş gereksiniz ha? Haydi öğren aka nomer. 76 milyon. 84 65 nomerine baylansınızlar şu attı neyse. Neyse attı ötü. Atlar yaxşı at ekan ol turgan at. Görünsün. Burada kelgen jokpuz. Ha, pengiren ha. Emin kopmayın mı? Tapmayla oynayıp tap diyorlar. Tap koyuyoruz, görürsün. Öte жақсы at ekan. Özünün atıyoruz deyip, uğrap belgen jokpuz deyip. Жақсы, Allah razı olsun. Eğer fıçette Tatar tarp öteyle. Ançadan mutat, nere dağın atlar tizileyip durat Tatar. Sırayla, ançadan mutat ekan. Sağ aleyküm. Ziyaranay. At kaç oldu? 140. Qancha surachat? Surachat. Yaşıca? 5 ası ekan. Bu vaxt çalgan? Ulağın yürü var deydim. 140 ming so'm. Kim var da? At qancha bo'lsa aka? 130 ming so'm. Jashicha? Жаңасы ekan. 130 ming so'm bo'ladi ekan. Bozor qancha so'radi? Suraylik. Bozor suraylik deydi. Xudo qanday chaqan o'rta ekan. Az bu yerde de Nalat'ta bağılda tutuşuydu. Görüp, qancha doğru ekan. Aka qancha o'tasizlar? 200? 200 ming so'm bo'ladi ekan. Jashicha? 4 асы. 4 асы beradi ekan. 200 ming so'm bo'ladi ekan. Tarında görünsün az bir yerden. Kulağını alıp kalıyor. Yüzden anca ötüp veresmeyin. Verdik. Verilek mi? Turan da. Yüzden anca ötüp Bana pasın. Yok değil mi? Abi ben direkt çıkıp turan mısın?
Bizden kaça koyup veresiz dep soradak hazır. 200 bin so'm bo'ladi ekan. 200 binden koyup ver dep soradak. Buni hamchi jandilar. Sirtdan ile bardığım men kalıstıgılaçı. İş kılıp meni mana bar jaman göredi andama. Kalıstıgıla söz kılıp qaytma. Jol koyup ber. Sender menerdençi mına niyet bo'ldi. Atına oyağına javob qilasiz kalsa. Koyuverin. Qancha o'tib ketdi? Oşanı versin. Yo'q. Ani bergandan men sen jizda. Milyon koyuverin. Jol qo'yib ber dedim. Cevap turagalar. Ja, turgalar. Sen onu-chi? Canağını bergile dağı. Yo'q, onu onda-chi. O taqalatib o'shag'ini. Taqalatib ish qilsin. Takaçı var eken ama. O'shada o. Baba muncha gıcalat Ben- oldu. Eng bundan jönle. O'shaga beretsin. Meni qancha nima qilsin? Jol qo'yib berchi. Jol qo'yib berchini. Jol qo'yib bersang, shuni oldiradi. Mana köp so'rayman buna qarang. 3 ming so'm koyup bering bo'ladi manga. Oo. Мына ушул жанагы 97 миң сом берейин деп 100 миңден жол коюп бер деп дагы сурап атат. 100 миң тоголокко алды атат ушу 4 асыятты. Жерде элдин баары азыр базар соода кызып аткан чагы. Нарбуталар азыр ушул аттагы 300 миң сом кем бар экен. 5 асы болуп калыптыр. Улак үйүрө гарантия, улак үйүрүнө гарантия дейт. Бирок капкара өтө сонун ат экен караңыздар. Бою канча чыгып калат экен? Точно билбейсиң, өлчөп көргөн эмесмин да, боюн точно билбейм дейт, өлчөп көрүптүр. Бирок жакшы ат экен. 300 миң сом кем бар экен. Базар сурап атабы, сурадыбы? Азыр чыктым, азыр минип чыктым дейт. Көрүңүздөр. Жакшы, мына бир эки айда койчу бул жака. Өзүдө көрүп, мындай базар болсун. Номерин айтып коюм мүмкүн. Жактырып алгандар болсо, айтпай эле койду. Номер айтпай эле койду дейт. Мына. Мына Гербортка семирипти. Haydi sakın. Мына атты 75 миң сом кем бар деп экен. 8 миң стады. 68 миң сомго бербедим дейт. Жашы канча? Бышты экен. İşke түшкөнбү? İşke салдыңызбы? İşin полный кылат дейт. 68 саат бербедим дейт. Atan geldi. Атты канча дос ага? Hayır. 110 миң сом. Жашычы? 3 асы? İşke салгансызбы? İşke салын элек. Булага? Малга дейт. İşke салын экен, малга экен. 110 миң сом дейт. Ай, бутар. Мына атты канча дос ага? At kança dost? 70. 70. Yaşıca? İkası. İçke salıngan mı? Hatta az daha bağ oldu ki video şu atacağım. İçke salıngan desem manyer böyle aldım. Hatta sıvayıp. Getirip etti. Kaç oda da kat? 70 misin? Yaşıca? Bıştı. İşke salıngan mı? O işte bu işine de. Liba işine dayar deytin ha. Araba sürükken. Tırmoşta жүрген eken ha. Pazar kança sırada? Sıraştı mı? 56 bin sırada deyt. O Karagöz. Hazayın 64 kaldı Fırat. Hazayın 64 kaldı o da ken. Ne attı kança olsa ka? 100. Yaşlıca. İlk ası. Kança sırada pazar? Sıraylık. Burada sıraylık. Kaç kança dodasın? 120. Yaşlıca. Can ası iyi ki bunlar. 120 bin sonunda okuyor. Can asıydı. Güzel. Burada da ka? Kaçıda burada tatlar? Atlar var. Suravat atlar. Kaçıda gün her kapı negiz? orada. Kaçıda? Men de 82'den desem turşatko. Bağlayal var durat. Ekol teksisine giden de tas. 140 lira özdeyten daha böyle. 140 berez отчат. Дагы берет дейт biraz. İşte жүргөн аткан кассагадан жаңы чыкты дейт.
iştin barın katarat uşul eкен. Ооба. Baytıbı. Ne konu uşul? Ha? İştin barın. İş katı degenler olsa uşunu sıraya olsun. Mына ушул атты 85 000 сом деп экен. Базар 75 000 сом берип атат кетиш болду. Рабочий. Азыр биз ушул тараптан эми мына базарга чыккан кунандарды чектен көрсөтөлү. Андыктан биз менен бирге отуруңуздар. Нароталар мына ушул кышты 500 000 сом кийим алып экен. 250 000 сом бериптир. Данчак менен аргын ташкан экен. Өтө уурал мындай жоон жакшы алып экен негизи. Кышты экен. 250 000 сом берип атат базар, бербейт. Мына кунан Бишкек парода кунан келиптир. 150 000 сом деп экен. Базар уже 105 000 сом берди дейт мына кунанга. Орто кунан экен. Өспүрүм экен да. Мына ушул атка 100 000 сом берип атат экен. Алган адам. Алармандар 100 000 берип атат экен. Кам болот атат, бербейт аталы. 100 000 сом сурашты. Жашы канча экен ага? Жаңасы екен. Адам сіз таппайм, жаңасы екен мына. Мына урматтагылар эжелерсиздер бүгүн өзгөн мал базарынан жылкылардын, аттардын, кунандардын бааларын билдиңиздер. Сунуш пикирлер болсо комментария калтырыңыздар. Каналга катталып электер подписка кнопкасын басып, коңгурочон басып коюңуздар. Бизден келген видеолорду биринчи жерден болуп көрөсүздөр. Тынчтыкта, амандыкта болуңуздар.